iriya penalty bayitsinda watekereje iki? The goal? Je nabonye igitego. Notice the other two players in a better position. Wakabaye wibutse ko ubwo wacengaga cyane ujya kugera ku izamu wa kigoryi iruhande rwe hari abandi bakiri kucyo utabapashe. Umutoza we ntagareba ngo mwatsinze. Areba nandi makosa yabereyemo. Urabizi ikipe nawe yitsinze ikintu gikurikira abakinnyi bashyiramo udusuti akaba kantu k'akarori. Hano makipe bayinjije amafaranga menshi. Dore ngaha habereye ikirori. Mani wakinnye neza. Abantu bose babonye. Yari hano akubitana na David Beckham bita Santiago. Amazing. Felicitation wakinnye neza sha. Yakubitanye na David Beckham. My whole family are mad. Famille yanjye yose ifana Real Madrid. Nanyogokuru wanjye gukunda David Beckham. Like that, you'll be there one day. Nukomeza gukina ukuntu abonye ukina uzagera ku rwego nk'urwacu. Uwo ni David Beckham yagasani. Mwana yikanga batangiye guhura n'abastari nka Beckham akabona baramuzi. Aza hano kuri Gavis we uzi umuntu muyana uzi cyamara muyana cyo agiye kuvuga ngo wenda my mates, that's Sisu. na Beckham abona Sisu Zinedine Zidane Santiago. abona Raul Gonzalez yikangamo yagasani biramurenga. Urukuri iki kumwe n'uyu muntu? Él es el del coche. Kare ufite imodoka niwe marifti. Abana umwana bamumenye Zidane ukuntu amureba. Ubona abastari bo kurundi rwego. Twebwe turagiye mukomeze mugira ibihe byiza. Zidane ayitacaho Raul Gonzalez acaho. Baby. Over shooting a commercial. Mucho dinero. Bano baje gushutinga commercial cyangwa se amapublicity amavideo y'amapublicity. Bakorera amafaranga menshi cyane. Where? Wumvishe ko babatinya ariko. Town, son. Uyu numujyi wanje mwana. Ngeno mwere kandi tujya kurira show. Umusore bahita muzamukana hano.